Assalamu алейкум, туғандар қандайсыздар? Сіздер менен Базар Хабар YouTube каналы. Бүгін 4 февраль. Өзгөндө туғандар, өзгөнүн чөп базарын тартып көрсөтүп беребиз. Мал базар, жылкы базар, кой базар баары тартылган көрсөңүздөр болот. Сіздер болсо биз менен болуп, лайк кнопкаңыздарды экранды эзегетиңиздер туғандар. Ар бириңиздер, ар бир көрүп жаткандар туғандар. Экранды карап, бул үйдө караган бармакчаны эзип, каналга подписка салып катталып коебуз. Биз чөптү сурап беребиз. Өзгөндө кандай чөптүн баалары кандай болуп жатат? Базар Хабар ака. Канча сом болду ака беди? Канчанчы орун? 45 değil болот ата. 300? 45. 345'ten ha? Bedi presler 345'ten. O çöptörü kançadan boldu adak ha? Tuğan silerden mi? Ha, boldu tiyaktan. Çöp presler silerden mi? Ha, bizden bedi. Ha, bedin ese köylük yana. Kança son tuğan? 380 lira alsın. 380 ha? Çöp presler kançadan kim olur? 350 tane atamız. Kim var? 350, 330 kim var? Samandar soğan, samandar bilmedin ya? Samanlarga da olur. 240 olur. Samandar 240 tane. 260 tane olur. Bunday tuğanlar özgöndü.